Holobye Ronald Lamola a andlala makanelo ya nhlengeletano ya G20 leyi rhurheleke Afrika-Dzonga. Mixaka yin'wana ya vugevenga yi hungutekile kambe xiyimo a xi tsakisi ku angarhela. Maka hina i ntsako ku tlhela hi hlangana eka mahungu ya Xitsonga ka SABC2. Mina vito ni Matimo Khosa ri pereni. Magidi nkombo wa vanhu va dlawile eka tin'hweti tinharhu exikarhi ka Nhlangula na N'wendzamhala lembe leri nga hela laha Afrika-Dzonga. Hambiswiritano nhlayo leyi hungutekile madzana nkombo loko yi ringanisiwa na nkarhi lowu fanaka hi lembe ra 2023. Leswi huma eka tinhlayo ta vugevenga ta kotara leyi nga hundza leti nga tivisiwa hi Holobye wa Maphorisa Senzo Mchunu. Mchunu u ri vanhu vo tala va dlawe eGauteng, KwaZulu-Natal, Eastern na Western Cape. Ku humesiwe tinhlayo ta vugevenga eka kotara ya vunharhu ya lembe. Holobye Senzo Mchunu u ri swifundzankulu leswi nga ni tinhlayo ta le henhla ta vanhu hi swona leswi nga taleriwa hi vugevenga. For the third quarter, all provinces recorded a decrease in murder cases, making a significant milestone in our national crime reduction efforts. However, Gauteng, KwaZulu-Natal remain the highest contributors to the overall national murder figures, accounting for 25.0%, 21.4% respectively, followed by the Eastern Cape at 18.9% and Western Cape at 17.4%. Vugevenga byo ba xikongomelo xo vavisa na rigombo hi byona lebyi nga tlakuka eka nkombo wa vugevenga bya madzolonga. Byi tlakuke hi 1.5 wa tiphesente naswona 9.7 wa tiphesente hi ku angarhela. Vugevenga byo dlaya byi ehansi hi 9.8 wa tiphesente. Vugevenga bya masangu byi ehansi hi tiphesente timbirhi. Byo lava ku dlaya byi ehansi hi 9.3 kasi ku phanga hi 9 wa tiphesente. The summary tables indicate that we have recorded a reduction in terms of the murders for the current quarter. That is a reduction of 757 when compared to the previous comparable period. And one thing that I would also like to mention is that this is the highest decrease in terms of the murders since the lifting of the lockdown restriction across all the quarters. Milandzu yo pfinya yi ehansi hi 9.3 wa tiphesente. Madzolonga yo fambelana na swa masangu ya tlakukile hi 9.5 wa tiphesente kasi loko ku ri tinhlayo to ringeta ku xanisa hi swa masangu ti ehansi hi 9.2 wa tiphesente. Tinhlayo ta vugevenga byo phanga na lebyi fambelanaka na byona a ti cincanga. Vugevenga byo tekela timovha byi ehansi hi 19.5 wa tiphesente. Loko byo phanga etindlwini byi ehansi hi 1.6 wa tiphesente kasi byo phanga etindlwini to fana na le tihofisini byi ehansi hi 21 wa tiphesente. As in the per capita for the rapes, the province with the highest rapes was the province of the Eastern Cape. Eastern Cape, as you might have noticed, it was also the highest per capita in terms of the murder. It is also the highest per capita in terms of the rape. And for the rapes, it's 29 per 100,000. Free State was 28 per 100,000. Northern Cape, 24 per 100,000. And the Northwest was 20 per 100,000. And in contrast to the murder, where Limpopo was the province with the lowest per capita murder, this time for the rape, the province with the lowest per capita rape is the province of Gauteng, which has 14 per 100,000. Holobye Mchunu u vula leswaku tinhlayo ti nga va ti komba ku ri ku tlula 70 wa milandzu yo dlaya leyi nga humelela hi siku exikarhi ka tin'hweti ta Nhlangula na N'wendzamhala lembe leri nga hundza. U ri tinhlayo leti a ti kumi ntiyiso. Holobye wa matiko mambe Ronald Lamola u ri va kanerisani hi swikongomelo swo hlaya swa Afrika-Dzonga tanihi mutshamaxitulu wa G20. Lamola a bika mbuyelo wa nhlengeletano ya masiku mambirhi ya vaholobye wa matiko ya G20. Nhlengeletano yi khomeriwe eNasrec eJoni naswona hi xiphemu xa malunghizelo ya nhlengeletano ya G20 leyi nga ta va kona laha kaya hi Hukuri. Lamola u ri mavonelo hinkwawo ya ta hakaneriwa kona hi Hukuri enhlengeletanini. Ta tlhela hi vuya eka hungu rero. Ku khomiwa wanuna wo huma eCongo mayelana na ku biwa ka vanhu eZanzhou laha ku nga ndhawu ya vuhungaselo bya vusiku ePitori.
wanuna u khomiwe hi maphorisa ya masipala wa Joni eYoville tolo navusiku va n'wi fanise endzhaku ko vona xifaniso xa yena eka social media. Maphorisa va karhi ku lavana na van'wana va ehleketeleriwa endzhaku ko hangalaka ka video leyi kombaka vantshwa va karhi ku xanisiwa eZanzo. Eka video ya kona ya vhiki leri nga hundza, vantshwa va xinuna va vonaka va karhi va xanisiwa hi ndlela ya masangu no tlhela va bukuteriwa eZanzo night club eHatfield ePitori. Khomixini ya timfanelo ta vanhu yi sole swinene mhangu liya naswona yi vula leswaku i ku onhiwa ka timfanelo ta vona hi ku va cinca xindzhuti. Wanuna loyi a nga khomiwa u ta ya tivonakarisa ekhoto hi Musumbunuku vhiki leri taka. Masocha ya tiko leyi langa dlawa eDRC va ta lahliwa mahelo ya vhiki leri etindhawini to hambanahambana exifundzhenikulu xa Limpopo. Va ta lahliwa hi mindyangu ya vona na hi ndlela ya vusocha. Masocha ya ta vekiwa etindlwini ta vona to hetelela hi mindyangu ya vona etindhawini to hambanahambana eLimpopo. Nungu eka 10 munhu wa masocha lava nga dlawa eDRC va huma eLimpopo. Rifleman Derek Maluleke u vekiwe endlwini ya ku hetelela eka vona eka Nhlaniki mahelo ya vhiki leri nga hela. Mundzuku lo lahliwa masocha ya 5 lava katsaka Corporal Justice Malisa wo huma emugangeni wa ka Mashishimale ePhalavurwa, Rifleman Sibatana Richard Chokwe wo huma emugangeni wa le ka Mokgopong ehandle ka Polokwane, Lance Corporal Metsi Raswisi wo huma eButlokwa, Corporal Rinaye Nemavulane wa le mugangeni wa ka Khuvi kusuhi na Thoyando, na Lance Corporal Moffat Molapo wo huma eBurgersfort. Mulangavundu wa Limpopo wa Rekota Phuphi Ramathuba va toranga phanda khoro Xitumbe ya Limpopo kha u ṋetshedza thikhedzo kha miṱa ya maswole a mbi ya vhupili a lushaka Afrika Tshipembe nga tshifhinga tsha mbulungo dzavho nga ḽa 22 na 23 wa ṅwedzi wa Luhuhi ṅwaha wa 2025. Tshumelo dza mbulungo dzo dzudzanywa ngei Vhuṱokwa, Burgersfort, Skinota, Skororo, Khubvi, Mashishimane na Matano. Kha tshifhinga tsha u lila nahone miṱa i khou ṱoḓa thikhedzo yashu nga tshifhinga hetshi tshi vhavhaho. Zwino nga uri ndugiselo dzoṱhe dza mbulungo dzo no vha hone, ri ḓo vha hone u itela u tikedza miṱa iyi. Ri a vha lavhelesa uri vha khwaṱhe muyani na u livhuwa tshumelo ya u sa ḓiṱoḓela zwavho ye vharwa vhavho vha i ṋetshedza shango ḽashu, hu amba mulangavunḓu Vho Dokotela Ramathuba. Miraḓo ya khoro Xitumbe ya vunḓu i ḓo vha hone kha mbulungo dzoṱhe dzine dza ḓo vha hone ya maḓuvha mavhili. Ndi zwa ndeme u ḓivha uri mbulungo nthihi yo no vha hone nga swonda ya ḽa 15 ya Luhuhi ṅwaha uyu wa 2020. Holobye nkulu exifundzeninkulu Dr. Phuphi Ramathuba va rhangela varhumiwa va mfumo kusuka eLimpopo lava nga ta va kona eminkosini. Staff Sergeant Theophilus Siepe wo huma eSchool North exifundzhenitsongo xa Sekhukhune na Rifleman Calvin Louis Muakhi wo huma eSkororo va lahliwa hi Sonto. Malangute mahungu ya Xitsonga ka SABC. Holobye wa matiko mambe Ronald Lamola u ri va kanerisana hi swikongomelo swo hlaya swa Afrika-Dzonga tanihi mutshamaxitulu wa G20. Lamola a bika mbuyelo wa nhlengeletano ya masiku mambirhi ya vaholobye wa matiko ya G20. Nhlengeletano a yi khomeriwa eNasrec eJoni naswona i xiphemu xa malunghizelo ya nhlengeletano ya G20 leyi nga ta va kona laha kaya hi Hukuri. Lamola u ri mavonelo hinkwawo ya ta hakaneriwa kona hi Hukuri enhlengeletanini. Hi le tlhelo President Cyril Ramaphosa u ri va ha kondletela vuxaka na Amerika. In our case, we are committed to having a good relationship with the United States, and we do relate to them in a number of ways. And what has ensued now with the Secretary of State not attending is in the end not a train smash, because the United States is still represented here. Right now, we've got limited revenue limits. Our revenue, as it stands, is not able to fund every priority, every ambition that we have. So the Minister of Finance scrounges around to find money. Masipala wa Thabazimbu lemuxe vaaki hinkwavo ku va na vuxiyaxiya na vukheta emagondweni.
ndhambi yi hlasele swinene etindhawini ta masipala lowuya eLimpopo. Timpfula ta matimba leti nga na vhiki hinkwaro ti siye tindhawu to tala eka masipala ti khukhulekile, leswi nga endla leswaku mapatu man'wana ma pfariwa. Vaaka ndhawu lava nga le ku basiseni va ri ndhambi yi onhe hi ndlela yo tsema nhlana. We have seen the damage in our roads, and I think this is one of the most impacted mines, Rhino Andalusite, they call it Emirates. The access road to the mine has been damaged. And other than this, once we've got internal bridges at Louisport residence. In our main roads, it's just that those roads have just been flooded. We don't have major bridge that are damaged in our main roads. It's just that our internal roads are the ones that suffered the most damage under this condition. Damura Beerspruit kusuhi na mugodi wa Siyanda Bakgatla Platinum ra khapa leswi endlaka leswaku makhumbi mawa. Mabuloho lama nga rindzela tindhawu ta le kusuhi ni mugodi ma khumbekile hi makhukhula ya mati leswi vangaka swiyimo swa khombo. Xiporo eka patu ra R510 exikarhi ka Thabazimbi na Northam na xona xi khumbekile. Ku engetela kwalaho patu ra R516 roya eBilavila na R11 roya eBrits manga ha pfariwa tanihi leswi swiyimo swa patu swi nyanyaka ku va na mati yo tala. Philane ni ntlawa wa vakhanselara va tihlanganiseni vaaki va le mikhukhwini lava nga onhakeriwa lava lavaka vuchavelo. U byele vaaki leswaku va byela loko va lava ku pfuniwa. Nhlayo lava nga lova hikokwalaho ka khombo ra ndhambi eKwaZulu-Natal se yi tlakukile ku ya eka kombo. Munhu loyi a nga ha ku lovaka i muchudeni loyi a nga khuvuriwa loko a ringeta ku tlakuka kumbexani ku tlula nambu eka masipala wa Abaqulusi. Ndhambi yi hlasele tindhawu to hambanahambana exifundzeninkulu lexiya ngopfungopfu edzongeni wa doroba ra Durban. Maphorisa va le ku lavisiseni ka xikungu xa ku xenga meyara wa Joni Dada Murero. Leswi ta endzhaku ka swiviko swa mahungu swa leswaku vaholobye vambirhi eka komiti ya meyara wa Joni na mutirhi wa le ka Rand Water va karhi ku luka mano ya ku kavanyeta mphakelo wa mati. Leswi landzela nkandziyiso laha ku vulavulaka hi ku pfala mati eJoni nkarhi wo leha. Kandziyiso vuriwa ku va wu ri wa nhlengeletano exikarhi ka vaholobye lava ya vambirhi, swirho swimbirhi swa ANC na mutirhi wa le ka Rand Water. Swiphiqo swi kavanyeta swa mphakelo wa mati etindhawini to hambana ta Joni ku nga hava maqhinga ya ku kavanyeta mfumo wa meyara Dada Murero. Murero u ri swihehlo swa vukungundwani mayelana na tithendara ta tilori ta mati swi le khoto sweswi. U tlhela a ku ka ha ri na swiphiqo swa mati eJoni hambileswi madamu ya nga na mati. Ku vekiwe siku rintshwa ra nhlengeletano ya hosi ya Mazulu na holobye Mzwanele Nyotho. Leswi landzela xiboho xa hosi xa ha ku hlongotana nkarhi wa sweswi xa Ingonyama. Holobye Mzwanele Nyotho u ri hosi ya Mazulu u swi veke erivaleni leswaku a nga na ntshembo eka swirho swa bodo ya Ingonyama Trust. Bodo yona yi lava leswaku swiphiqo leswi nga kona swi lulamisiwa. Ku tshukisela na mahlo exikarhi ka hosi na bodo swi tikisela ndzawulo ya misava ku veka tihlo ka nkwama lowu. This side show of internal conflict in board has removed the focus on the core business. And I'm saying once, for me, if the committee can also advise and talk on the question of the board itself, once we deal with that and have a board that works with the king and the chairperson or the sole trustee. By the way, the king, who is the chairperson, was very clear. I'm ready to resign as the chairperson and hand over to another chairperson, but on the condition that this board must go. Ndzawulo yi vula leswaku hosi Mrs Zulu u tlele nawu hi ku yimisa entirhweni bodo. The king and myself, we wanted same thing. But the problem is that I wanted to follow due processes if I dissolve the board. And the king just wanted to dissolve the board without following due processes. And we were going to lose
that case in court. Nyonso u ri xiyimo lexi fike laha xi nga amukelekiki u ya hlangana na bodo hi siku ra vumune n'hweti leyi taka. Randi yi tiyelerile ku pimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dolara 18 rand 30 cents, pondo i 23 rand 15 cents, euro i 19 rand 17 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 23 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $2,933 hi awunsi, platinum i $969 hi awunsi, nxavo wa oyili yimbisi i $75.43 hi mphongolo. Namuntlha hi siku ra misava ro tlangela ririmi ra manana, tanihi xiphemu xa siku leri muhaxi wa mahungu ya Xitsonga ka SABC 2 Musa Mabunda u ta burisana nongonoko wa mahungu ya SABC va Full View eka Channel 404. Mburisano wa ririmi ra manana na Musa Mabunda eka Channel 404 wu ta va hi hafu ku bile awara ya 6 namadyambu ya namuntlha nga kayeli. Kasi ya lawa i makumu ya mahungu ya namuntlha lama hi mikhomeli mona ya vhiki leri hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina ku ta landzela maxelo endzhaku ka mavhengele riperile.